niho habereye iki gikorwa cy'ububishya bukomeye cyane, dore yuko muri aba batandatu abagabo babiri baratwitswe batwikwa n'umuriro ku manywa y'ihangu, abaturage bose bashungereye. Muzi byakurikiye ku bagore bane, izi mbonerakure zidafite umutima w'impuhwe zafashe abagore bane bo zabicishije amabuye n'inkoni. Yes, reka nangira gusuhuza uherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Nk'ibisanzwe nge ndi Weakness, ambasaderi w'abadiaspora. Yes, aha ni kuri Serious TV Radio Show. Nangire nsuhuriza abantu mwese muherereye mu mujyi wa Kigali, aho waba uri gupagasiriza hose mu mujyi wa Kigali ndagusuhuza cyane. Abari za Musanze, Nyabihu, Burera, Kayonza, za Gicumbi, za Ngororero, mwese ndababona cyane. Tugahita twiyambukira tuza kuba diaspora bacu, aho uherereye hose, i Burundi, Uganda, Tanzania, Malawi, Mozambique, n'abadiaspora mwese muherereye aha iyi radio yacu iri kuvugira i Lusaka muri Zambia ndabasuhuza cyane. Aha ndabizi ubu mwatangiye kwibaza muti Weakness atuzaniye ibiki kuri uyu munsi. Abarundi ndabasuhuje cyane aho muherereye hose, niba uri umurundi ndagusuhuje cyane. Iyi nkuru mbazaniye kuri uyu munsi ni abarundi. Ahangaha inkuru mbazaniye, ni yuko imbonerakure ziri gushinjwa kwica abayoboke ba CNDD-FDD bagera kuri 6. Ahangaha ni abagore 4 n'abagabo 2 biravugwa yuko bishwe n'imbonerakure. Aha ni mu mudugudu wa Gasarara, komine ya Nyabiraba. Aha ni mu ntara ya Bujumbura, akaba iburengerazuba bw'u Burundi, niho habereye iki gikorwa cy'ububishya bukomeye cyane, dore yuko muri aba batandatu abagabo babiri baratwitswe batwikwa n'umuriro ku manywa y'ihangu, abaturage bose bashungereye. Muzi byakurikiye ku bagore bane. Yes, kora subscribe, share, like na comment, tujye twibanira kuri Serious TV Radio Show. Izi mbonerakure zidafite umutima w'impuhwe zafashe abagore bane bo zabicishije amabuye n'inkoni. Ibaze gukubitwa ibuye, bakubita ibuye bongezaho ibibando bakushize mu mwuka. Iyi ni inkuru ibabaje, bantu muherereye i Burundi cyangwa se n'abandi barundi aho mwaba muherereye hose, mumbwire muri comment ibi ni ibiki imbonerakure zirimo zikora. Ibi bikorwa bya kinyamaswa byari biyobowe n'uwitwa Elize. Byumvikana yuko uyu Elize ari umwe mu bahagarariye izi mbonerakure. Icyateye ubu bwicanyi bw'indengakamere
ni ibihuhwa byakwirakwijwe mu baturage. Aba bashinjwa ko ari abapfumu nyuma y'uko hari hagaragaye urupfu rw'umwarimu ndetse n'umwana. Ibi byabaye mbere y'umunsi umwe Uburundi ngo bwizihize imyaka 63 bumaze bubonye ubwigenge. Iyi nkuru tuyikesha ikinyamakuru SOS Media Burundi. Yes, hano hari inkuru irimo icicikana, hano ntago nagenda nayibabwiyeho. Ni inkuru y'umugabo wabaye icyamamare kubera inkoresho ye. Ndabizi mwatangiye kwibaza uti wo ninde se kandi? Muramuzi neza, ni wa mugabo ubwo abayobozi b'igihugu bajyaga mu kazi, ndavuga akazi ka leta, nawe agahita yinyabya mu ngo zabo akabakorera akazi batanogeje neza. Nge numvaga uyu mugabo yaba intwari, ariko siko byaje kugenda. Uwo mugabo na wundi ni Baritazari. Uyu Baritazari byose murabizi simbigarukaho. Ubu ngubu urukiko rwa hano iwabo rwaje kumukatira imyaka 18 yituriye muri gereza. Kubona izuba ari Mana mfasha. Uyu Baritazari baje kumushinja ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta. Bamushinja ibyaha bya ruswa. Ariko ngewe ikiri kunangaza cyane, ntabwo ndi kubona hano bamushinjamo icyaha cyo gusambanya abagore b'abayobozi, cyangwa se muri rusange nta cyaha kirimo. Bamurega yuko yasambanyije abagore barenga 4,000. Ayo mugabo arakorasha. Baba we afite agatuza. Umugabo yari n'intwari. Ibaza 4,000 tikutiku. Uyu mugabo iki cyaha ntabwo bigeze bakimurega, nta nubwo muri iyo myaka 18 bamuciriye yo kumufunga. Icyo cyaha cyo nta kirimo. Ubu ntabwo ashobora kuba ari cyo cyaha aregwa, ariko bakaba banze kubishyira ku mugaragaro. Ubu si wasanga n'umukuru w'urukiko yavuze ati kitafungurwa umugore wanjye kikamupfukamaho sha. Uyu Baritazari rwose ubu imyaka igera kuri 18 agiye kuyimara yibereye i Madrid muri gereza kubona izuba ari Mana mfasha. Yes, naho ubutaha nk'ibisanzwe nge ndi Weakless, ambasaderi w'abadiaspora. Aha ni kuri Sirius TV Radio Show. Bye, ciao ciao, naho ubutaha. Nk'uko bisanzwe ni buri munsi hano kuri Sirius TV Radio Show.